Kiu kedan biang ke Arsenal haka English Premier League jab ke Bayern Munich haka Bundesliga ya kat ke kanhon barim u Cristiano Ronaldo haka Serie A pedang siapa ya pergi paralog ki berjumpa ki video haka naik ke channel ladai PE bedang temai siapa ban subscribe ya kane ke channel haka jingilak kai haka English Premier League ke Arsenal persyak ya ke Manchester United haka naik ke jingilak kai ke Arsenal kelala ban pelem ya ke Manchester United da cikol not bat ya ke gol jong ke Arsenal layak mantap dau el trosat haka menit ke baar peu bat hadau ban dakut ke jingilak kai ke Manchester United kamla syuk ban pai ya ke naik ke gol dai lengba ke naik ke cikol kelebihan ya ke Arsenal bahkan pelem ya ke Manchester United haka naik ke jingilak kai bat kiu biang haker dan ke banakong haka English Premier League da ke bakamai perapan rupoin negilai penyau sien mi badan bat tantang cipoin ia ke Manchester City ke babat haker dan ke baar ke bakamai perapasan pen negilai penrusin mi badan apa pai ke jingilak kai haka Bundesliga ke Bayern Munich persyak ia ke Wasbong haka ne ke jingilak kai ke Bayern Munich ke lalak ban penlem ia ke Wasbong da ar lanot haka ne ke jingilak kai ia ke gol jong ke Bayern Munich layak ban tap da uswo narik haka menit ke pasau bat lengba ukoretska haka menit ke bakat lai pada lengba kini ke atali ki gol kelebihan ke Bayern Munich bahkan perlem ke Wasbong haka ne ke jingilak kai apa pai pat ke jingilak kai haka Serie A ke kanhon barim Cristiano Ronaldo kata ke Juventus persyak ia ke Salernitana haka ne ke jingilak kai baro atali ki tim ki lekut da ke jing ya kai apa pai ke ne ke jingilak kai dai ke Salernitana ke biok soban ban ki kejar dang haka menit ke bar penyau lengba upi Rossi pat hadok bandakut kelas step ke Salernitana kalatam ya ke Juventus da cikol lanot hababan ban peten ya kala ke bar dai haswa ban waino ke jingilak kai kata haka menit ke khandai pe plus iwe ke Juventus kali ban pen pai ya ke daga gol lengba uraboy pat hadok bandakut ke jingilak kai baro artali ki tim ki lekut da ke jingilak kai damar la ke we kublai shibot ya piki paralog ki berjumpa ki video haka naik ke channel ngin sekendok pat haka we ki video kublai shibot